Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan di Sperpa Kabupaten Badung, saya nincapang pemargin vaksinasi ring sejroning nambakin penglala rabies. Kantos makin vaksinasi hewan pembawa rabies APR sampun memargi 17%. Kadis Perpa Badung Iwayan Wijada Mausang vaksinasi rabies sayan Raja Kemargiang nyabran warse. Warsane mangkin di Perpa Badung sampun nedunang 14 tim sanerau saking pitung dasa diri dokter ring samian desa saha kelurahan ring Badung. Manut dane vaksinasi sampun memargi kantos sia dasa sia persen saking samian pemargin HPR ring warse kali-tali 3 likur. Leanan punika kantos tengahing warsane mangkin vaksinasi sampun katincapang ring seket desa miwah kelurahan sane katujuang majeng sia dase 3 tali HPR. Inggian vaksinasi sanes sampun memargi kantos mangkin inggih punika 6 dase talian HPR utawi 7 dase talian persen. Ring sajoning nincapang pemargin vaksinasi ritepangan mangkin pai ketandane kantun madwe stok sawetara kali dase tali dosis. Pengadaan vaksin sawetara 6 dase 5 tali dosis. Disperpa Badung sampun nganggarang sawetara siki miliar anggen pengadaan vaksin Inucap. Dane taler mausang indik membuatnyane vaksinasi HPR pindah ke pemargi preventif ring sajoning ngerakse kesehatan krama Badung saking pengelola rabies. Bali Pos Nguningayang.